A mnogi se žale da je u današnje vrijeme teško naći posao. Za Anu Lukajić to nije problem. Ja sam Ana Lukajić, diplomirani politikolog za međunarodne odnose, kozmetički tehničar, teniski sudija, vozač visokoteretnih vozila, optičar, poslastičar, promoter i model, a izrađujem zlatovez i ukrasne figure. Dobro ste čuli, za ovu 24-godišnjakinju čini se ništa nije teško ni nemoguće. Iako zna i umije mnogo toga, Ani nije lako da nađe posao. Na jednom intervjuu za posao članica komisije mi je rekla, to je to preporučila da smanjim svoj CV jer je predugačak, a ja čak nisam ni popisala sve to što radim. Diploma joj nije bila dovoljna da dobije posao u struci. Kao politikolog nisam nikada radila jer za radno mjesto politikologa, za međunarodne odnose i za bilo koje drugo radno mjesto traže radno iskustvo. Ja da steknem radno iskustvo. Iako kaže da solidno zarađuje radići sve ove poslove, veliki problem joj je nedostatak slobodnog vremena. Ja nijem slobodnog vremena, jako malo. Ja se jako rijetko viđam sa svojim okolom, svojim prijateljima. To je najveći problem, da ne pričam danas sutra o djeci. Nažalost, kao i većina mladih, Ana sve češće razmišlja o odlasku u inostranstvo. U zemljama inostranstva, znači tamo su mnogo veće mogućnosti, dovoljno da radite jedan posao, da vam bude lijepo plaćeno. Ipak ne smatra da je sticanje znanja i vještina uzalud potrošeno vrijeme. Zato je njena poruka mladima kratka i jasna. Samo da uče jer znanje im niko ne može oduzeti.